Kuma riria itua ria kunina maratathi ma minyore ria hitukirio, ciuria nyingi ni ikoretwo ikiuria cikana ni kuri maratathi megutigwo. Kare karatasi ka plastiki kepesi kabisa, wakati mwingine kanakuwa transparent ama pengine ni ya black, lakini haina kishikio. Na arejira ya gutigirira bururi no athera, ruhonge rwa kurumbuia maria maturigiceirie nema rukunyitanira na thirikari cia county niguo watho uyu urume. Tunafanya kazi pia na Kenya Bureau of Standards. Tunawahimiza wa Kenya na tunawaomba tafadhali, kuna mifuko badala ambayo ambayo haidhuru mazingira. Ojori aria marehaga maratathi macio guku bururi-ini makiurio mahemberie ritana riri kuona watho murumuni ukurumirirwo. Hao tukiwashika, mtu akishikwa na hiyo kosa kutoka tarehe 28 mwezi huu, fine ni milioni 2, minimum milioni 4, alafu jail term mwaka mmoja hadi miaka 2. Minyore ikoragwo iri wonje kuri mahiu maitu, na bare no ingiaga kuruo gatene urithia wa mahiu no ugie na gatithio. Sio ng'ombe peke yake, hata mbuzi, vitu nyingi, samaki, hata wale wavuvi. Siku hizi samaki wengi, plastic imekuwa tisho kwa maisha ya majini. Iratathi riri ni riria rikagirwo giko micii-ini itu, no kuona ritirite minene hari huthiki tiga kweheria giko, ritikwamba kweherio gwa kahinda gaka. Kwa hivyo makaratasi ya kuzoa taka ya plastiki bado hatujaipiga marufuku. Tume-exempt kwa sasa na tuna monitor tuone. Nao ojoria makioneka kunyita mbaru uhoro wa kurugamia uhuthiri wa maratathi ma minyore. Tukwibanga uria turi mathimagira indo tukamekirira ikabu-ini, o riri tugurite ikabu twendagirie customer agura matunda ngamwikirira hau thiini. Ici ni imwe wa indo iria ibati kuhuthika handu-ini ha maratathi ma minyore. Itigarite thiku o inyanya uhuthiri wa maratathi ma minyore ukorwo kininwo, onjoria amwe marahuthira njira ta ici cia kugura ciondo niguo kuhurana na uhuthiri wa minyore. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kaimana.